Gdje ste ljudi, Gajk Srbije ovdje s vama i danas igramo Outlast epizodu 3. Idemo da nastavimo tačno tamo gdje smo stali. Idemo. Čovječe, ne znam gdje smo stali još. Ali sad ću da vidim. Čitaj ga više. Kao prošli put 300 godina su čitala. Evo ga, brat. Gdje smo mi sad ovo? Ja sam ne znam gdje smo. Kako sam ovdje dospio, majke. Raj nije bitno. Gdje sam ga bio sjela. Ovamo treba idemo. Da, kako je ono što nismo završili, sam bio došao. I be čovječe, ovo mi je zadao i čim sam seo za kom. Još špric! Ne izvinjavaj mi se, brat. Viš čovječe, ti si me nadrogirao, sam da se izvinjavaš. Mnogo si pametan. Spravo zube neki put. Takvi žuti zubi lik. Imamo posnica duhovima. To, brate. Kako moćno. I ovo gubiš da će beži. Ajde, čiča, puštaj. Više si me smorio te gledam u te tvoje prljave zube. Ajde, učitaj ga više. Lere, gdje smo mi u lunicu? Očigledno jesmo, brate. Kamerica naša. Draga kamerica. Sad treba raditi. Pogledamo što je. Aha. Idi bre, brate. Otvori mi vrata, čovekom. Kakav ludlik. Seljak, hoćeš ti na slobodu. Ja te provociravalo. Seljak, hoće na slobodu. Ovamo oni smišljaju ono što ima ovdje. Ništa. Idi je, brate, i si normalan, jebim ti dete. Imaš neki refleks, neki problem, brate. Ne mogu reši me to. Sjedi go dekara. Ja sam se stvarno majke ne prepadam. Čovječe, šta ti je s facom, odvratam se. Dobro, ni bitno. Goli blizanci, brat. Nimljivo, stigo, jesi, brat. Ma nema šanse ti mene ubiješ, ti kažem. Da. Ča, šta mi radiš, brate? Čovječ, ti se operisan. Lele, pa te neće boli još malo jače udariš, a? Šta misliš? Ja mislim da je to malo. Pogledaj, brate. To treba, znači, ceo stup da bude pun krvi.
Još, brate, još jače malo. Ajde, idemo, krenemo ovim na postojić naš. Ne može se otvori ovdje. Našli smo izlaz odmah. Bolje ovdje. Idi jebote! Idi bre. I seljaku prepade mi, si ti normalan? Oj, kakav si, vrte, bolestan. Ti. Ti bre, stvarno nisi normalan. A može tamo. Ne može ti mi daš. Idemo vamo. Kako se deve. Ovdje. Da, idem. Čovječa mu. Sad me vata jezanek. Opet ti, vrati. Opet njega gledam. Čovječa, čujem nešto. A to ovaj, vrati. Krca glavu zid. A ti onaj ljubomoran što sam ja naslao odmah. To onaj, čekaj. Ovo nije dobro, vrati. Aj spjenči. Opa. Čovječ ima samo jump scare neki da me zaskoči. Da se prevrne sa stolice. Ko si mi bre druže, šta radiš ti? A vidim da si bolest. Ja šta ti radim, uzet ću ovu dokumentaciju i ostavit ću te tu nasamo da pričaš sam sa sobom. Bolje. A i ti se slažeš da si džem dobro, ajde ćemo. Opa. I vrate prepadimo ovdje. Ne možemo moći. Vamo. Ti si dobar čika, nećeš mi dirati jer da. Nećeš mi. Samo da vidim što ima, ništa više. Znam da si gledam, brate, pojedi toga. Poslije će razgovaramo, da li ćeš mene. Tude ima polome u kompjuter nasilnik. Zanimljivo, brate. Do sljedećeg savinga, znači sačuvat ću quit jer sam već sasvog gaći. Si dobar čika, jer da. Idi bre, ti si dobar, nisi loš. Ti si dobar momak. Prepalje me. Jaj, čoveč. Sad da li da idem, mama, idem. Lala. Idi bre, brate. Juri me debeli pacu. Hajde begamo sad negdje. Ne znam ni gdje idemo, idemo negdje samo, idemo. Ne znam ni gdje idem, brate. Gdje je, brate, prepadam se normalno. Ne, neću, ti si dobar čovječ.
Idemo, brate, idemo. Lala, evo te. Ubi me ovaj. Pored mene otvorio. Baterica neka nešto. Pitanje će dođe opet u ovo. Ma treba možda. Dobarčika. Nisi mi provalio. Aj vidimo se. I to bi to ljudi bilo za ovu epizodu. Bacite neki ljudi like, subscribe, komentar, vidimo sledećeg. Poz.